Keso kacelangi ji aphan methang ahe macai nong kacho jora jok lamki ki phona. KFA atumpen nilibara raphan sai ke klem ya jaton keron lapen kache rok to amam ke padu. Sakhi One Stop Center atumpen soarlo aja kong aputhak cherok to amai kangni. Kardom pinikar binong live prime time bertang ton penerjuik tha. Nangli hemalong kachupang rengason kido upen nangli ke Georgia phan nangli ningkama thaduma. Jong sido pusetami jor ikderi. Kalite nangla kisung phonang kok tathek. Lason si methang kiso kachelang ijia phan pura amethang a hemalong kachupang reng Chainong e hai mate Johnny kacha jorpena jok lamki phonang koklo. Bangso putha ke damtang arko ni paikre pho arni anarlo por phai si malom bokajan PGI bialong Karbi Anglong Anti Corruption Youth Power of Assam mate thehek pen ACYPA Lachit Hena Assam lapen All Assam Gorkha Students Union atum chingrum si pherang kya mai padokonlo. Kedamdang mati jong ni paikre hini arni Gawara marong amikar Sudam Nayagabang Dimapur an kiso kachelang damjia phanpura tangda ka duria jok rong isi lepen VDP atumpen chingwaisi Chainong Johnny mate ehai chojorlo bonda Chainong chojordet pen kepon bokajan begena bilalong Hindu Jagaran Manch Chunbang Sobut Kumar Singh bang Chainong nepdunsi pasik sakdun pen tangkasuri thomket ke handun pusi pherang kya mayalong pen akoy bipondo গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ কি কৰিলে সিভিলত আপোনাৰ দেখালে সিভিলত দেখুৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে আপোনাৰ আৰবুৰৰ ওচৰত ট্ৰিটমেন্ট কৰিলে তেওঁ কিন্তু ডিমাপুৰ আপোনাৰ লিখিত হিচাপে ডাক্তৰে তেওঁ ডিমাপুৰত যাবলৈ দিলে অনুমতি তাৰ পিছত তেওঁ কি হল আপোনাৰ তেওঁ খুব দৰিদ্ৰতা আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁক আমি গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু আপোনাৰ আমাৰ গাঁওবাসী ৰাইজে এটা যে ভিডিপি সেক্ৰেটাৰী আমি আলোচনা ক্ৰমে আমি তেওঁলোকক কলো যে আপোনালোকৰ কোনো উপায় নাই যদি তেওঁলোকে গৰুটো গৰু এখাল আছিল গৰুটো বিক্ৰী কৰা তেওঁ সিদ্ধান্ত ললে তেওঁ যি বেপাৰী সমূহ আহিছিলে বেপাৰী সমূহে কলে যে আমিতো আগত গৰু লৈছিলো যে এতিয়া আমি গৰু লব নোৱাৰো গৰু লৰে ৰাস্তা ঘাটে আপোনাৰ ধৰে যে তেওঁলোকক আমি মানে গাঁৱৰ ৰাইজে কি কৰিলে তেওঁলোকক মানে অনুমতি কৰিলে যে আপোনাৰ সব বেমাৰটো অলপ সংকেত অৱস্থাত আছে ডিমাপুৰত আছে আপুনি পেচেণ্টক তেওঁ জবৰদস্তি কৰি গৰুটো তেওঁক দিলে Lasi Assam maloke do penang an ki du kila atum ke osomar pacharli ja phan kiso kachelang ja phan pen kapre ka kisung pen he malong ke do Chainong Hanwi longhong hai chojor pen si ahem apiso asu chelana atum stami do Lasi he malong ejon Johnny Hanwi Chainong ka chojor chotke sarkar atum la pen Hindu Jagar man satum pajok ningji posi ningje গৰুটো দিয়াৰ কথা লৈ তেওঁ মতামত কৰিব গলো সবে আপোনাৰ এসডিও আমাৰ বুকাজন মহকুমাৰ অধিপতিয়ে কলে গৰুটো এৰি দিয়ক তাৰপিছত আপোনাৰ থানা ওসি সাৰো কলে যে দিয়ক গৰুটো আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে 3 দিনৰ পিছত দিম বুলি কলে মোক 3 দিনৰ পিছত কেলে আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকে নিজৰ ভিতৰত মিলামিলি কৰি লৈ লওক পাৰিলে পাৰাবিকত যোৱাৰ লগে লগে আমি এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ হাল্লা লাগি গল হাল্লা লগাৰ লগে লগে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ খটখটি আপোনাৰ সিআৰপি কেম্পৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কি কৰিলে আমাক আগসি ধৰি আপোনাৰ তেওঁলোকে গুটেকিটা আপোনাৰ প্ৰায় 30-40 টা ব্যক্তি হ'ব তেওঁলোকে আহিছে আহি কিনে তেওঁলোকে কলে কোন অসমীয়া মানুহ হয় কোন অসমীয়া লৰা হয় চাও কিন্তু তেনেকুৱা এটা সংগঠনৰ এটা ইমান ভাল সংগঠনৰ এজন নেতৃত্বই আসলে যিজন সম্পাদক বুলি কৈছে সেই সম্পাদকজনে দালালিৰ স্বৰূপ এটা কিয় মানে তেওঁ ৰূপলৈ পৰিণত হ'বলৈ বিচাৰিছে তো তেওঁ দালালি হৈ পেলাই নেকি মানুহক মৃত্যুৰ ভাবুকি ৰাস্তাই ঘাটে দিব এজন মৃত্যুৰ পথলৈ তেখেত গৈ থকা ব্যক্তিক যদি সেই মৃত্যুৰ পথৰ পৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নে মৃত্যুলৈ ঠেলি দিব লাগে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো তেখেতে যদি এনেকুৱা কাম কাজ কৰিবলৈ হয় কিন্তু আমি গোলাঘাট বাকি হৈও আৰু কাৰ্বি আংলং বাকি হৈও কিন্তু তেখেতক কোনো কাৰণতে এৰি নিদিও আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতক আৰু এটা কথা কওঁ যে মানুহক সদায় সমাজ কৰ্মী হিচাপে সমাজৰ যদি কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সমাজৰ কাম কৰক কিন্তু এনেকুৱা মানুহক দাবী ধমকি দি কিবা আঞ্চ দেখুৱাই পেলাই কি তেওঁ কি দাদাগি দেখুৱাবলৈ আহিছে নেকি Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live
Lakhai ko rapho nili MSC constituency ke parlo dokhora HDLP school along Karbi Farmers Association atumpen nili mara tuma phan sai ka chutiki ija jaton keron lapen kacherok to amai ke parpon Karbi Farmers Association libaro amai phu kensing phangcho pen ka japhem phu pon amai along aluhi sarpaman pen McDonald Togbi Montu Datta Seri demonstrator superintendent of sericulture Dipu Robinson Rongphar lapen Tinku Ingti Keve Tiripia mai phu Soron Singh Rongpi Chunbang atum pen chenglok nang an ke thege ding atum che tongdon Bangso maya long aluhia tumpen kaning jepon atengke ke e karchi bunon ke pangreng asona monga long anta pangting japrang seke ke ana kenang sor pupen KFA tiripla hin penta seke ki pia mai lapen kacherok tok amai dengpon lo lapen agriculture asai campaign keron ponja hormu ke do anta apona tengpen nang ke paron pon vekjia phan nilitum bor ipon bopu ning pathe de kangpen kachetong aratum anaphan sai ka choklem ia jaton ronpon lo Culture department pa chalang na pasi dar isi sericulture pen chero to mai sigi pon lo so chero to mai lo ni tum ni le hawar pen arada khan si mesen pen ki pareng pen la so awar sai na chen dun tha posi ni le tum ka chuning ri pon la pen la so awar sai lo ni tum dang meeting nai dun tum an mate awareness nai dun tuan pada ku pat sa ron gang lo la choda kalila nong ke wang ya ni stame Sericulture pembang Assistant Director Sar Sidame nang chaklo je inki pangre interested teman Sidame dak alang litum department pe Sidame penang kerabi pu alang litum pulo inki arong penceng lo kuno pak spermicide rearing free penceng lo one patharia misi penceng lo la pe alang litum man ganin eten life facility do asal life facility Sidame ni libaratum an nakam pidha po sinil tum betalo la sinil nilitum so akalo je nili barata tum la so awar sai bang na chonun po busi ni the pono bang tharu si pen bang ya banda long le ala so ra yat ke chari rajniti ke chari tum si amethang ale phanse ala tum department na kan je wan hormu anda ala tum pu methang amle da so si chero si ko si nol tum la bang so thek long si nol tum la bang so song sai tu ti ya song seng det pen akisi karbang autonomous council la pen karbang long sai tu ti ya song department pen anse itu se sana hin bani tum ti thana pen Karbi sai tu tikia song tu makai long ni hormoni tu makan cuma song pana pinai posi itu nak bangsa song seng lo, bangsa song ke seng pena jok si non karbi yang long 80% anak ke Autonomous Council kero namun department asal kero namun tani tu department asal penhangsi penangan karbi yang ada tumpang sai tu tikia ada tumpang apor pen itu piru ete pinai esok cili nangi bak mentengke cili nangi department asal bang apor pipensi rong titi kutia ke mana ya ahut ke ahara ceklo kutia karo nai abang ke agosto ceklo tiga sopran so pisar depan ki tingwa centum asong depan ki jiwasi sai tu ki asong depan aport pen sesok cili pinai dan kenang ya hormu anta aport mesi pinai pusin tumla ki tingwa mesi lamong so song seng lo depan along song ta tu itu dia darah tumpan pacing tu dia pan Joki hola pen Sonjit Crow Karbiang Long Life Central Scheme pen ke paklang bon Social Welfare Sai Campaign Sakhi One Stop Center Karbiang Long atung pen patir pi ponsi pini dilai rong pimplam na pen manja along so arlo atuma phan kerai komji la pen aja kong kache pharang thekjia phan cherok to gamai ke dengpon Non piruthe munit ke chana porohut sowarlo phan ke lang rem pen chenglok apinan kiti te kang alam pinnang an karbiang no lo setami dolo la sojo sowarlo tuma phan setami ko puson pensi la haya kisung pen kache pajok thekji ma phan pura Central Ben Social Welfare Sai Kamalong Sakhi One Stop Center Dipu along Ingpu Pono Lasi sowarlo tum penya kisung mate hamphang along ke do arara tum pen akisung do lapen achor kiti te kang lapen kacholang rem do putangte Sakhi One Stop Center along humri dampen kalite tongsikot pen 181 toll free number along kollo liputangte Sakhi One Stop Center atum aki joy pen kachirap chedo pidunsi aho kang sai longjia phan tobar paklang ponpo bangso along Sakhi One Stop Center Administrator Ista terang pikaning jepon atengke Central pen kapang dakpon Sakhi One Stop Center Karbiang Long pen pilinilitum dilai rong timplang lapen manja along sowarlo aja kong lapen sowarlo kisung pen kachapajok hejia phan kachirok tok amai dengpon lo bangso Sakhi One Stop Center along pen jasemet sowarlo tuma phan ke ong donga ke jongwan long ponji
lapen komane abang phia hemasor jongsi piso bang hi endat liputate 181 number along kumri pen sakhi one stop center raikom sai kha tumalong pen chenglo court loyal along ansatami aki joy pen kera over side long ponji pusi ninje নাম মই ইষ্টা তেৰাংকি মই চেণ্টাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কাৰ্বি আংলং মই ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ সাক্ষী এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হয় এইটো আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহে আজি আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব গৈছোঁ তিনিটা জেগাত ডিলাই ৰংপিমপ্লাম আৰু মাঞ্জাৰ তাতে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামতে আমি ক'লোঁ আমাৰ ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ কি হয় ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ মানে এটা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম য'ত আমি মহিলাখণ্ডৰ কাৰণে চব ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰোঁ যেনেকৈ নাইট শেল্টাৰ মেডিকেল এছিষ্টেঞ্চ লয়াৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট আৰু FIR ৰাইটিং আৰু যিমান আপোনাৰ কাউন্সেলিং ছেশ্যন সেইটো আমি মানে দিবলৈ আমি আজি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ তিনিটা জেগাত আৰু আমি ডোৰ টু ডোৰ ষ্টেপ এটা ঘৰত যাই কিনেও আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম দিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া ক'ভিডৰ টাইমতে আমি প্ৰট'কলটো আমি ফ'ল' কৰিছোঁ প্ৰট'কল কৰাৰ পিছতে আমি যিমান পাৰোঁ আমি মহিলাখণ্ডৰ কাৰণে এৱাৰনেছ কৰাইছোঁ চ' এইটো আমাৰ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হয় আপোনালোকৰ যিও মহিলাখণ্ডৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে 181 টোল ফ্ৰী নম্বৰতে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ অফিচত আহিব পাৰে এইটো আমাৰ খেলানত আছে বেলতলা ৰোড আপুনি আহি কি যিও প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰতে ডিছকাছ কৰিব পাৰে Labangso kacherok tok amaya long cleared up rong PP case worker Jonah Singh Pro IT staff atum cherap cheto pidun si mesen pen bangso jaimek pachon ponno News report longsodaring ti Karbiang nong lai Lakhai ko raphon ile BMC constituency arlo dokhora berong asar bidu be ahem kinamtang ar ko ni phai khri player ni bari the ar nam ke thia phan ke thok ke jerasi mate chojun karkli kapadopon Karbia Rona Tengpen Kurusar Long Dili Be Borwa Benar Bepen Dovana Long bari the ar nam ke thia phan ke thok ke jerasai dingponsi se karkli padoponlo Bangso Hood R2PSA Arnam ke thiase Pampar Toga se pendanglok kado kabe sontroxia phan ke thoga sai deponlo Bangso aphi Vomut Vokan Longhong Angthin laben Langthe Langpong ata mesen me etensi Jojun karklia hem phuatum Tirim tirama phan sar an ke thok ke jirpon phusar phisar loksar disaralong Guru Chingdup padoponlo Ladak Arnam ke the ni ke the kardom kardi long nang je tongdon pen ni rong pik la pen ning sam pik lo la se kadoe fantastic me nili labang sarnam ke the hirjume long po positioning thelo la pente nili pini kado be nalitum nang je tongdon pache thang bang phu bang phi tum han stame churo par pik lo athema elitum karbia khei pulong te hakoko elitum phusar phisar tum nang ge thana teng elitum arnam arnike la kang tuye asor mate arnam ke the arni ke the pulo lasi la helo elitum karbia khelong bang ke hoga ha ka phurki mulo elitum bang putin akar bita adon tin akhai tin arotin atum sita me phurki moyong se chuchini ne pulote arnam phanda chardom chadi thekhe deji phurki mo ke la helo elitum asar bura elitum aphu aphi tum ko son sinange plangloma bangko anoma la bang chuchini nangji pulote la kele tum pinia son chujun chuki long bang kele tum dunangi lang dunangji athe la bang sarnam ke theke chardom hot ele tum phusar phisar tum bhan ele tum ka chikimbo pon ka parju pon la se dak saran thok butado la sar ke thogalong bang kele tum kaching thum lo tirim teram tum bhan ka chu pame pon lo Bangso hut ki ong dung ham phanga song pen chenglok rat chari asong atum anta chetong dun si alon chipi dun renti Oklo nilitum kaching room kado kabe kachetong rapsar mane nilibalong binana problem do akasik sak do politically lapen ke social puno educational la problem lahai topik lo nang litum kado beta chini lo pen karbiang longarat jokta chini nilip ke papinai lo karbiang longang bong labang so apor ho setame ni tum chetong long kado kabe chetong long pot chehok par pik lo
la pen nili tum ke pa prang pon je pa nili palong ke pa prang pon je pan nili tum ken kam che jor pon ji nili barata pan koson se aprang pon thek ji ma kado ka benon ke sung krung apor hut Karbiang long pe angbong pen ke pa phi nei adimalong nili tum ko pusi nili pa arata ke pa prang pon thek ji ma la so phan ni tum ken kam che jor pon ji pining halo ke teng silo la sine jutang jubat ke la he chini ni an thek the asike thek kaman charni lo krusar dolo la pena dak ni tum don rab dolo ong ni hu su phili injirado kaddo gabe chirap chitu pen ni tum la so hongrong anam luru anam la so ni tum chethok chijir lo pini nasila dak kaddo gabe che dorong hang meka mitu ben rab det la pen adrom kapre ka tum danang chirap dun u Choki hola pen Sonjit Crow la pen koila mati pen Samson Inti Karbi Anglong Live. Pini prime tama birta kelapon si kantonik lo.